Areke twiza mureke mbabwire biravuna ukeneye kubanza kurwana kugira ngo witwe Isirayeli. Bwana sifiwe. Bibyagaciro kumugi kama duhamya Bwana sifiwe. Atukuze. Ahimidiwe Mwenyezi Mungu. Atukuze milele. Bishop aratubwirije abantu babaye bavunjaye. Yesu twogira guti gitangaza cyatubayeho. Umuramyi wahatagaragara. Umuramyi wahatagaragara. Kibikayonza nazaga niga muri Yereka kuva kwa mbere kwa gatanu. Kwa gatanu nava ku ishuri ngahita mfata imodoka nkaja muri restoration Kayonza ngashika ngacomeka sente ngacuranga mpana ririmba. Urumva nagiye na kwa Steri hano Remera ya Steri ni posho kairirwa ninga mu gitondo n'umugoroba amaterano yangira ngafata imodoka ngaruka kwa mbere cangaza kwa mbere mu gitondo ngahita shikira ku ishuri. Ubwo buzima bubamo ndazangera hano Kigali. Aya hano Kigali yo murayazi nabasanze muri ya harakumba abanazira ay makuru nayo ngayo. Ariko uyu munsi wa none naje ko ndarimba bibyagaciro daba kasime Frank yari paje imwe ntarababwira. Frank yari ibyano ndafashwa shaka kumuha akazi mubaza ibyo yize. Yarasigaje nk'icumweru kimwe ngo arangize muri Yereka mu bwubatsi. Sibyo ra? Ingenieur civil. Komo mvo mwuga twarimo twubaka urusengero ngira ngo Kabuga na hehe na Ngoma. Shaka kumuheza akazarambwira ngo ntugakora. Ariko se kuramya no guhimbaza amateraniro bigende gute? Ndavuga ngo utandukanye n'abandi barani. Mbabwira undi wa kabiri n'imbonyi barantumiye njya kubwiriza mu Buhinde aho bigaga Anamalayi.
hafi y'ahantu hitwa ngo ni Chennai. Arangiza muri farumasi, ababeni n'abayenjeneri mu by'ubuhinzi, ariko Imana yabonye yuko yo bakoresha. Ntigikoresha ababuze gahunda handi, igikoresha abemeye yuko ibakoresha. Babwire ntabwo gukorera Imana ari ibintu by'abantu baciriritse, ntabwo gukorera Imana ari iby'abana ni wahandi, ntabwo Imana ari umukoresha mubi. Ntiyo gukoresha ngo nimari kugukamura ikujugunye, ntibibaho. None si ibise umuntu nankorera, dukomere Imana amashi. Umuntu nankorera. Bamusanze Arizona nyine ameze ukuntu, nanze kuvuga n'ibindi. Naba bameze neza kuko nta Mana irakoresha umuntu ngo imugire nk'igikatsi mujugunye. Niba Imana wanasifiwe sana. Izaduhemba iyo Mana, izaduhemba nitwakora neza, izaduhemba nitwihangana n'ukuriza, izaduhemba. Taindi password ni kuri kara gatebe. Bwana sifiwe. Ni kuri kara gatebe. Ni kuri kara ndubanya. Iby'agaciro dubuhamya twese. Iby'agaciro kumugira we dubuhamya. Turimane turimane. Kumugira tuha Ndashima Ndagaciro kumugira we tubuhamya inyawe kaka Ndagaciro kumugira Nuva nobwiriza jewe ningarukana bazovyemera. Sinzi kwigisha, sinzi gateoloji, ariko abakorari nzobaho ubuhamya bwanje. Petit frère araho ngaho ndi bakambere hano akazi twari turimo hano, si hano mwikanisa bishize bakambere barakamba kukuba CEO wa company hara mu mujyi muri etage yo hejuru niho narinde kuri bene izindi bazayicaraho bakazenguruka. Harya nigira amata arakamba kazi keza bagiye kumba ifaranga nziza. Nono ati naje nono ndakize ndagenda umunsi wa mbere bankoresha training nuko noneho waje ku munsi wa kabiri nakingura muri biro nakwinjira ati pe abanaziri bose bakama binjira babuzuzwa dufite company zitwegereye ngo habe na kabiri ngongere mu kazi ubegere ka saa 8 gutya bona abanaziri bagiye live na mankinga ndagenda ngo habe na gatatu ngongere gutya mbona link yamanutse na mankinga na mangenda none ndavuga ataka abantu bangira ikizere bazogita cyo dashoboye uzureka ndangije ndagenda mfata iminsi 2 ndasenga bazimana ndabibaza ngo mama kano kazi uretse gushaka ipesa cyane aka kazi kari muri gahunda yawe bandi rambwira ati ibingibi wazanye n'ibyawe
jewe naguhamagaye microphone igeze kubabwira ubushize babwira ngo aho kugira ngo iyi ngiyi guhe aho kugira ngo wonyica aho kugira ngo unyake microphone wonshinje ugahitwara napfuye nagiye kuko uyu nguyu niwe jewe navuye muno Fred ibanga rya twebwe kandi twahimbye indirimbo ngo situzamure nk'abandi ngo tuba abasitari naha twazamukira kingi igeze kuvuga ngo ni wibagirwa imbaraga zakugize uriwe ngo uzaburi mu manege kwa wasubira iyo wavuye twese duhimba ngo tugire ameni ameni dumwana amen 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 niwe tuzamura ibiganza gutya amen amen niwe amen niwe dumwana hai amen 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 niwe amen dumwana Bwana sifiwe paseri sinzwa abahungu bamanuka ntabwo ari ugukunda umwanya hari umuntu uri kunyandikira ngo arashaka gukizwa hari umuntu unyandike n'ubwo message narimo nyibona nazi umuntu ushaka gukizwa no kubatizwa wanyandikiye atambuke sibyo ambwiye ko arimo hano niba hari uwo nguwo cyangwa n'undi waje anyandikiye message ambwira ko ari hano arahari nta mwanya dufite umuntu unyandikiye kuri message azi ari he Yesu mama himbazwe sinaryewa yanyogesheje yasari ngwino nawe Yesu mama himbazwe niba usigaye nawe ngwino wakire amahoro ngwino ukire niba nawe uri mu ntebe ngwino Yesu agutegera amaboko ngiye ko twaza turirimba hano ahitamo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kandi arahinduka rwose nawe niba ukiri mu ntebe ngwino Yesu agira neza ngwino umusange ko murabona tutaberewe no kuramya Imana ushobora kuba tungana cyangwa nkuruta cyangwa ndutaho bukeye ntacyo naburiye mu nzu y'Imana mfite ubushobozi bwakora n'ibyo abandi bakora bari hariya hanze ariko niba ukeneye amahoro ngwino kwa Yesu wegera abashumba gira bagusengere yeme dukomere Imana amashi impamvu zatunganye papa ngahe bitunganye gira bishop aratwemerera umukungu umwe gusa ngo nta kibazo tumukomere amashi menshi cyane mureke dusirimbe izindi zari zisigaye tuzoziririmba na gatatu kandi nanone no mu ijoro ry'ubusabane na gatanu ako nanone na gatatu karashara gatatu bisho na gatatu warahombye hano habaye nawe ndagutumiye na gatatu uzoze abatipe n'abatipete muri hano nimushaka mwakire Yesu igeze agihacomeka senti bisho nigeze kumara ndangu imyaka none raza amasoko bazaguriramo amahuza abandi bana ikirato none naje kugabanyisha ishati bamwe bakagira nayizana nayigabanyishije bamwe bakagira ngo ni shasha none abandi natemesheje n'abandi natemesheje ariko ubu nyine zaninjira mu cuma ngahuriye mfata niyo ndeka zavuye mu kazi se biravuga muri Matayo ngo umushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongererwa ayo makuru ndayandi nuza muri ibi bintu ushaka ifaranga uzobura Imana ubure n'ifaranga ariko nuzo ushaka Imana izakongerera n'ibintu uko ndavuga zatunganye papa bitume wake
Mwokozi walipojazwa we na Roho, walitenda mambo yote, walitenda we, walitenda mambo yote kwa ushirika. mitume wake Mwokozi walipojazwa na Roho we, walitenda mambo yote kwa ushirika. walitenda mambo yote, walitenda mambo yote kwa ushirika. walidumu kwa maombi na vitu vyote kwa ushirika. walidumu kwa maombi na vitu vyote wakichukulia mizigo yao walidumu kwa maombi na vitu vyote wakichukulia mizigo yao walidumu kwa maombi na vitu vyote aima nawe wakichukulia